Vision Group yakuretera the new Vision Digital Experience app omuchago kutunga ebirungi omungaro zawe hati nobasa kushoma kuhurikiriza no kureba makuru agakufomusi yawe hurikiriza kandi urebe program zawe ezori kukunda ha radios na TVs za Vision Group ibi byonna nibibasika uri kukozesa esimu yawe kandi habwabusha utatire musente yona echo inokora zo musimu yawe on Play Store oronde new Vision Digital Experience app installing rero uguma murembe hurira nubasa kwetera bwa selfie uri kuchatinga na presenter wawe omu page New Vision Digital Experience. We shall keep evolving. Killing somebody. Tubachira omwabazi yogu program yitu twinabakuru kurwo mu kitongore cya KRC abatwire no sponsoring program age ntubana tuganira nshonga nyingi munonga izkwate n'ibyo utegeje ikigenderwa no kwenda kugira ngo tukamanya tutabantu abuturiyo tuza kutorana kutubera bebendezi abo kuborurire ntureba ngo turiyo tutera kaguru konga tugenderera bintu ki kandi tubasa tutakutora n'abantu abaratwere tusiya ubuhereza ibyo nani bitusiye ntunguka nk'abantu twine kitongore KRC nicyo kuteka mu sente kandi program age nicyo kwanjye kusiyaho banyita Vincent already tubina hano mu studio katubanze tubaramusiho then tutandikira sebo twakwakira babara munongo mutebe kanisa program bashemura munongo ko studio za TV West nabanyeta Gerard Twebaze nduga ka Mwenge district ni umwembezo aho umuyire speaker wa district kandi wahate ni nkorembera mu yentunguka y'ibitongore bitari bya government. Okay, wabare munonga umwami Gerard arabazaha twineho umukuru utari twinijo sebo ni ramse abatureba Otemuno Vincent umurundi ogundi ibale yange mbanyeta Richard Tusime ni mkora ni kitongole cha Kabarole Research and Resource Center. Wabare munonga sebo akwakira Webale Vincent amazina ninye Ezra Niyigaba kandi nikora na KRC. Mwebare kwija kandi ni uri no areba TV West omwabazi yogu katwakira ogu n'umurundi tukongera kusima abo bwire bwawe omwabazi yogu ntwenda kugamba ha leadership obwebembezi niki omuntu akubasa kuba mwembezi murungi noha ukamanyira nkahi twinaba twiro mu parliament twinaba kwenda kuzayo busya ukatanu sota kujotogu nubwo ari najya munabasa konkata kubasa ogunajya munande kikonga shemerire ki ebintu nkebyo tubasa kubyega rero kikatwera kuronda abantu barukuredebo abantu barukubasa abine okubasa nizo shonga tuza kubantu tugambaho obwiro maybe katutandike na umwami Ezra umurama gwitu gwerizoba obwebembezi abantu bakamanya batakureba bakagira nkongo kuno mwebembezi kandi abasa kutwera kukore kikurungi abo ko it confuses when they come with money twendera tutereryo ushanga muheru twafererwa Webale munonga umwami Vincent hariho philosopher bamwita John Maxwell akagira ngo omwebembezi no gori kumanya umuhanda akutambura umuhanda ogwe kandi akagwereka n'abandi abantu kugira ngo bamkurata kugitamba na washanga hariho umwebembezi atakumanya muhanda na hano shanga imbasa kucisaniza ngabo ino umuntu atakweza konka akaba ari wayebembira bakweza nogira ngo nice kikubasa kubaho
either naza kubebembera konka abatwazo w'eki. So erizoba habwa programme tuija kugambira abantu ngo twine abebembezi abari habirengo bibiri. Echo kubanza n'abebembezi abo tugumire twina mu office kumara emyaka abariho hatebina nk'emyaka na kind of nibaza kuba bahendera tamu yabo umwaka gukwija. Bari still madara gatari gamwe habo abari actually abinji nabo bututerera ki akaru LC3s okay LC1 chairperson narishi LC2 chairperson narishi LC3 chairperson LC5 chairperson member of parliament the president ba councillors at all those levels abantu bona abo tukuterera akaru kandi bona nibijabe hayo bagira ngo nomanya ngo kusigikirira ngo kutwarebe myaka egitano no shange ekozere ki etferire busa so be hayo bija ngo either ba challenging obwebembezi oburimu narishi bija ababo benyina bagumire baryo mu ntebezo bagaruka bakuronda office yo gundo murundi narishi tamu ya kabiri. So iwo ko muntu okutureba wesitamo muka babo ino mwebembezi nogira ngo nuwahikire twina ho mugani nugamba ho mushija bakungo bamweta Team5 haza Team5 abera ine farm konko mu farm abera ine mu ente. So ente za agenda nizikura zaba nyingi hati hako akire aho yabe na yetenga ngabone umukozi wo kumuyamba nkahe umufamejo. Now kuyarebere ngo umufamu ni heteye ngo umukozi yatahebirango of course ibindi byarabira mu radio no mu newspapers abantu bayihayo bakarachi ba leta application bakurondo murimo. So omushijo bakweta magezi niwe yakozere ki yavuye no murimo ko omubwiro ubwo kubanza magezi akija yabo umukozi murungi uko mu mwaka bwo kubanza n'ubwa kabiri yagumana atwara ibyashemerire kutwara uwa mukama weye ahembarira entezaza razanjura koko byakiro mwaka bwa kashaka yatandika gukora ki khinyisamu emikoro ubwire nibuhika ente yazara takujiga amatega yakama uwa mukama weye takutwara yo mata agakuguza inventory book takujijuza. So aza kuri yagira ngo nomanya ente zikakora ki zigwire tizacikama tizacizara nkebyo konka omushijogu yaguma hafamu. So umwaka gwa kana Team5 yagira tunomanya reka ngende ndebe hafamu yanje ekiriho niki abo kakamazi rebiro atine cyakurira are we together. So kahikaho akora ki agenda agira tirekanze hafamu konka kuyabere naza hafamu Mr Magezi ari farm manager abyo mukozi we aja mureba ari nkifa riyo natemba. So Magezi ayishuma ahikifa bugana mukama we yamugira konka shi Mr Team5 ejifamu kawajimpire mugireberere habwacho takugaruka yo muka ukategereza nyonka kuretere mbarira nanuko bintu bibere ndukora ki nibigenda. So nankati bamubinga hanaka aha famu yeye Team5 yagaruka yumuka yagenda ngategereze Magezi naza kwija koreki amuhereze mbarira. So konka Magezi ku aho kugira ngo ni Magezi nyine kuyabyamire yareba yayebuza konka shi emyaka 5 yanje kayaza kwayo ubwo mushija neza kumutunga katakurira ngo yakora ki yatereza contract ndiyo. So eki yakozire mushija yagira hati naza kwimuka nze kutayarira Team5 haza mutayarira naza kumutwarira ibinte enyane ekusinga yo kurebeka je omufamu naza kumutwarira amate agakamirwa agabonire gatari mu mizi naza kumutwarira ebahasa. So nico yakoze shija yateke bintu mu bahasa yaronde mutoka
yaza kureba Team Fire. Now imagine Team Fire akaba amaze nk'imyaka 8 next week atahina cya kubona hafana konkati kuyareba yareba bija kumutayira bina mate bina envelope bina nenyana yo kurachi yo kushara. So Team Fire yashemererwa munonga yajyango ni gutukure abantu ko wakora mukozi wanje amutaso munju barya kuba abantu bakirya mageza mujatu konkati mukama wanje no manya mbe nyine kizibe kindi ekizibe kinyina neki contract yanje riyo nekora ki neho nani mkushaba bongero are we together now Team Fire mukavu yako no mukishemererwa kuyabira arimo akwata contract yaha ya majezi akora ki agitahe cinkumu nyonka siga majezi yagaruka yataha famu ya Team Fire yatandika kweyombeka no kwekura kuraniza. So echeche njibanyisa obutwa tugamba famu ejifamu yitukugamba ni hanga ryitu rya Uganda obutwa tugamba aba Team Fire nitwa basibensi abajirimu abo katwebirwe twarema no kumanyira nge agency neyi are we together konkate echo chonka twayebwa kumanyira ubushobozi namani gitu kugira ngo nito tukotekaho abebembezaba kandi nito twino ubushobozi bwo koraki bwo kubihari. So tukwata tuterera ba MPs tuterera ba LC3s tuterera ba habona bazankaye mu office hanyuma y'imyaka 5 bija nkamageze ngo kuyizire batubihabihana na kashiringi 10 nekisura esabuni ngo tugaruke tukore ki tubahereza akaruhuko. Na ebye bintu byona byabani bibaho ito nkaba sibenzi nito tukuba tukora ki ntufera uboka tugenze twareba ngo mugano owaferirwe muno ni Team Fire abokuba abana be bakaba bari batachaza kushoma aboka na fiza katachibibasa akatachitunga mate akatachitunga. So omwebembezi wena ututerera akaruhu enkuto zakorwa amashomero gakashemera amarwaro gakashemera ezindi savi enkuto zikakorwa amashanyarazi gakija amizi gakija ago ngoma go bagitu agari representative of amatego magezi yakwasire yatwaroha Team Fire. Now omwaka gwa katanu gwahika gwatamu yabuko nico kurebera ngo magezi nawe akarota yagarukankahe wa Team Fire abantu abo tukubatire mu positions nabo nibakora ki nibagaruka bija bagaruka kutwebuzaho ngo hati tukore ki kandi ubwire kakora ki kabwahika tumutwongera akaruru nonyetegereza. So nebintu byinje bikuba biryomwe konkito tugamba ki ha muntu we nuriyo naturebe nashaturikiriza ngo twine amani twine ubushobozi ubwo kumanyira abebembezi bitu baba nibatukorera nari baba batakutkorera omubazi ni bwo ngo tushemerire kugaruka tukabaha ekinde kisanje kugenda bakatukorera busha abara bakutkorera ki bagaruka bakutubuza naka akaruru ntureba ngo hati bwizirani batushaba obushobozi bwitu bakaturaganisa ki kandi ibintu bibakuraganisa nibikwatagana n'ebintu bibashemerera kuba nibakorera abantu. For example tumanya ngo mwebembezi wena natekwa kugenda akarepresentinga ki abantu. So waza kurepresentinga abantu nkimanyisa ngo inakuba nogendo kabebuza bakakugambira ebizibu byabo hati twantureba ngo twina omwebembezi wena ajiro mu office amazire emyaka 5 takagaruka gakutwebuza konka yagaruka kutwebuza ngo tumuhaka ruko gukora ki ko kugaruka mu office ubwo mwebembezi ari dangerous tutakamuhaka ruki. Are we together konka tugira ngo cye kintu ngo hariho hati omwebembezi ondije okugira hato guntu nitwasa kumweta hari shana kamuchunduzi hati noya twagira amagezi konka hato twagira amagezi twaje twabona nawaha na muchunduzi esevia ogu muchunduzi abasize kwetegereza emikorere ya magezi ya masteringa yareba ino buchompya
sentence ezo kuzo mu bantu nzibura corruption ekirenka siringi emihanda tekozirwe kandi ogu muchunguzi abira byo mu nkaye omu community yitu are we together so muchunguzi ogukakwija atukonka ni mumanya orukuto rwafiri ninya neizire nk'abakumakuma kabagambira reka tukore orukuto nuko tushobore gukora ki kurabamo so aha ntubantu reba ngo buri muchunguzi aina some indicators ezikwereka ngo nabasa kuba ki omwebembezi ashemerire are we together konka ngo muchunguzi akareba ngo hariho amashomero gatakukora ki muchunguzi yazo mu meetings muchunguzi yayeta abantu for mobilization for development muchunguzi yayeta abantu benshi kandi obwo ijuke ngabiratina ki office are we together hata uyija yaza kwija akore ki organizing abantu abahwere nukwe nuwo mwebembezi utwagira ngo nobwo ari kumanya umuhanda akatambura umuhanda kandi umuhanda ogakagoreka ki abantu yagwereka abantu nibaza kugukurata bagukurata bwa buryo umuhanda bwo kureta entunguka neza kwija mu bantu are we together hazo shanga ngo buri muntu wena nabayina kasente ko mu ngaro asobore kutwara abana mu mashomero asobore kubatwara mu marwariro babehoje kandi asobore no gukora ibintu byo kweyimusya netunguka omucanga icyo ecakuba ari mucyona so emphasis yetu eyerizo neyo kugira ngo nimanya ito twinaki obushobozi twina naki na misho in fact Bible negamba ngo reka ababina misho bakore ki barebe kandi ababina omunwa bakore ki bagande kandi ababina amatu bakore ki bahurire hati ito twiza kubagambira ngo haroha bebembezi abo kweyendeza kandi abebembeza abagenzere baturetera ebizibu for example abebembeza ni batwara bribes